pokazali smo u ovoj utakmici opet dva lica, prvi set opet malo oscilacija, međutim eto pri kraju smo opet se uspjeli konsolidirati, proradio je servis, proradila je obrana i blok i eto uspjeli smo opet pobijediti. Okrećemo se idućem kolu i opet derbiju sa Zagrebačkom Mladosti kojom želimo vratiti za poraz u kupu. Bili smo blizu, međutim eto nadam se da ćemo popraviti neke stvari do onda i pobijediti. Pozdrav svim navijačima, evo osvrt neke utakmice danas kad smo igrali ovo protiv Murse. Izgledalo je jako loše, 3 seta što smo izgubili, nadali smo se boljem ishodu. Gosti su se pokazali kao jako dobri serveri na našem terenu, što nismo očekivali i teško smo realizirali naše napade i na kraju utakmica otišla na njihovu stranu. Malo smo razočarani, iskreno, jer dosta bolje to izgleda na treningu nego na utakmici, ali svi znamo da trening je utakmica je drugo i ništa, idemo dalje, treniramo i krećemo, spremamo se za play-off. Isto nas čeka vjerovatno Osječka Mursa u polufinalu i nadamo se tu dalje svoje pobjede, ne gubimo nadu. Pozdrav!